Merry Christmas or Happy New Year on Wewehn melel men pompe koros nan sampa wasama kom gatin kat selia men bil pato to ran maun Christmas o bil kabaka pona tel moro bil share kisa iran masanen coat me bit sambongwat kabor ke me tel katin patro ta kat na week sampal me saulang nan samba koroskin waunigi pwegi within Christ. So namparang KAUNOPDA nan week samalaro imurekis kosaya mebit Christmas. Christmas maso irailakan mawiyata holiday wa toke kotakan pwegi irail saulang kan Christian the followers sauni taweng Christ kan arail bilmen Christ and yang sansal nan sampongwat irailar katan ki Christmas so Christmas at matan ki Christmas the adwa a moment tamne the moment elelu anso me armas me bil solan so solan ragos ko ya Christmas iwana lap o popular nan wasa oros across the globe do Japan sambabon kia woken me tuan Satan akan ururana anso when bilgum pichi child so iklam turun aramas rakanda X mass again do termen next yala Christmas we will get Christ mass what ke kauta kong Christ aramak child so lang pa next yala Christ a Christmas sola kachapong child weki child ban okay mo dan study ki mangi tikinan so tamis Christ pudi radiara tamakai de kinan sampongat bong komo yo ngoy aban bilwiata turna kamayo purpuralanan history rabrabagi naundan menya sampong apnia chaipan batak chapuk sarau chaika wewegi Christmas ong nan ligikan te nan wasatoto and so what a bit snow ape akchaiban watak story in Jesus akatun got to pong me pudio slaban sipkan me ban resin sila ni rail sipakan okay atron lang ang kauno ko parang rail so moment chaiban watak puksaraw chalari rong nan season what turn sign magcheka kamelelegi makraiso jay butinan sampongat awas chur ongya es chuno kasambal nan menia sampong ab kechel yang wauneki og jay pokata sampong wapo ian imechelan lar ab tami men wato mechelan ko sampaligi ibutin Christ na child more okay mona iban todo la iban data kapakat o welcome malkan me kotstar malkan me bambil ewong ya mur check up o mang siyo wakot kaun labalap kalangan en komui kap nga maramu saraw kalangan kapengi ang komui anso mau gazet kom gatin muidong yang kap pleo patodo bil ewong korus ya kan me bambil puligi di sapul moral anso posen kap payaw dot gubana sapul mo masan kom gatin release sapul mo kap pay sapul mo bebol mayaw nan ngenen sapul mo kapagubuk korus ya yay kapakapol lord mat more pansa to kawela anso momi anso mau koros mo kom gatin muidong kom gatin masani nani broi sakri sakuno sendergan malikia tiupanokan kangka kelaka meneman kit nituanat wewe kemaranen kauno korandor main court ranen kauno korandor kamu bangkaten katto kompangkaten sansalla kompangkaten ale sapul momikan tebil ranen kauno korandor metoke amanaman kit ranen atpan mela komakaten mangi to clock awa anso ran sompong par me pingo bangkaten kasaniang amanaman so ranen kauno korandor so takit weweki at puko KAUNOPDA ikamatang kamatay what ngayon saraw komkaten kubro kapayata more korusia ni maramu kalangan count Jesus mawiyat kaunat songkomor amen amen
Imen kakela ka cha child so long and kauno oipilmen kosaya peren in Christmas peren me loud Christ door samba a layer arail count so Wewehn come yongoy celebrate Christmas ma Christmas pil nansen worry atra attitude atra neura atra mongyong ija song song kaparenotra nan pepuri nan mas nan April so sampong yas chuyata me got at least child wauniki me Christ got to pun sambawat pokamor patel imechay watakata ng SARAWI so kalangan ng so long and mass ako mebilwuki ta Christmas ren en sansal nan holiday wa simenka kelaka so long ke child so long chay may sapal child derenda happy holidays child nanjang enda Merry Christmas Merry dweja Merry anson paran okay anson paran ki Christ Mass kaudakong Christ so nan sampung watch kay tega December yesak limao magchalong kolkolong child a child paran Christmas abrang koros niya child sapal maso Christmas ay ranen mamaok wegi suju ale papas juga pointak sageskan mekin menyangan ki tirin mamaok ranen kapunot ranen kansens word okay ran pokach wegi Christ katstor o katslong nanay more Christmas ka parano miya wewe so yay kapagap magchay korus ya so lang jay bang kabaren ki o Wegia etoko Christ so lak sin kis parak yang Christ okay karata makomoy so lang kisakis soja kisakiseo parak yang Christ sin kisakis kame chay uyaseli tiak anaban tame chay lanlar a peren me audelanan ngana chay nang kapete chay ego san ren KAUNOPDA Christ agatene puti Simen kakela kay kitel so long enjoy melel kos kasi wamparang KAUNOPDA korusyo kan me kin ye young Bible study ok chay kin ye patabatak pana payaw dot pana na sa kulmang coach masan enjoy peren ki Christmas to the maximum apan doke court okay challenge turki kaping berenan ngana child pepolen kauno muidong kauno ban rong me katene putiremi ore madue me meneu kyang child ran what is a kwalu are yet tuan ibutin Jesus Christ ina Mary mekisin niniyang Joseph irap saikin popodla ebamata tuana katin liseyan apsang ren ngayon SARAWI awarak Joseph niya o lalapa o pung o sojamen katswediala meremo naramasakan e ap lamata en muisang nerur arniya mata wamet yetron langan kaunoman aparodo nana mayor o masani Joseph kisan kadaudoken David keder pergi ale Miriam warak Powan nan kupura e ap kitang en SARAWI eban katinay tikiyata sapulima putakaman megabang kiyang mare Jesus bwe eban katin kapitsang sapulima aramasakan nan teparelkan okay so mon count Jesus a ibutipon sambawat chunlango katete yang Joseph o kajal koros makin wat puk SARAWI Jesus ko don kapit kajal sanan tepachel kan Jesus ko don kapit kajal sanan tepachel kan imakareta chay sa chukak udacha ko sayame o Jesus ko store pola o imawar okay chabanana uyame kot pueki kotsto pola yasata amen ya ella sata so tu cha market me we ako koros ya selempai ningen me kos kosaya okay anian sa me chay bang kasamoyo do ay ya potlong okay ningen
person. Okay, masani ki once and for all. Kaun Jesus kachton wiyata mokitin magaon te pachelka pario kit samalaro. Es chanana repeat. Apo ong di koros me ban kamelele. Okay, raban makala te parel kan. So point ko men okay, ang kanagela chay wata. Ar mapukach koros wir buen poita makano masani yang sauko poko. Buen lokita niya masani. Okay, sauko po buen lokita niya masani. May pono pan liseyanda na itukiyata na putakaman. Merapan kamureki Emmanuel meweweki God kat retail. God is with us. Okay, God kat retail. Kat sang nan lang kat sto retail pun sampawat. Ar mapukat okay, watakalarmo. Joseph ar purta. Eap kapayata metron lang en kauno masani. Eap ala Mary podgita. Arisusap soto kapayata insenen popod ong Mary mona naitukiyata sapulima putako. Susap kiyang mare Jesus. Okay, Joseph kiyang mare Jesus. Pokita ton lango kiyang Joseph ato. Okay, kasampalin point kay may mensayer wasa ira inno. Irasaik popod liyo liseyanda. Nanarail culture ta nanarail tiyak an sawoy nanan kamasapwek. Okay, kamasapwek pweki liseyanin kerepweki kamala. Okay, nan oralap matu numawasang ma mongyongan Mary tuwana asa kamasapwek pau data baik yang kuperangkot. Okay, wasa iban fokus on wasa tami point may bilmen watong ketel kasampalan karakter te audapan Noor audapan an Joseph Noor audapan an Mary Noor masamasan kot pon Mary imakauno kupuro kita Mary en lisian kita sakul mayeras. Masamasan kot ponan Joseph amor puego saya wasa iol lalapak iol pung elemian Joseph a friend es chocolain dana na paliomet ai serepeno mo socha molta puen expose ten casaleta que so kauno liki puegi agaten rong lalapak pung okay. Check what the chai con old manet when workstan trino lempo and baby es molta es cats with the alater lopukera raeo upon mang laliki oi merla okay ton longo masaniang simin ka kela kay child back to kauno kan masa nan sapol machado raman kanam checken mantacha brush the way to it manokela. Okay, depil men oraman meleli oraman chay metakan laro ireisala. Kauno mama santo nanoraman Ia le de puegitame mi milole. Auraman o couple bulong. Aleti. Mi men kakela kay kitel nan point in oraman nan so wel riau. An so transo no raman. So kompelpan mono mo pan merla main got masantongia kasaliangya tata tamakom mimilale tamakom susu pai itakren kauno en kawewe tamao debila chella kapakan debil main got mai melak lokwot banyang kulana we ayang kauno songko kauno men fellowship kauno men communion kauno men e wonk trail ngege chel tipan even akot kito Jesus Puen kachton kamawi kichela arimure na chay pak magir tiba chay kan kichay ka ke wongi chay ka kosayang chay anso koros orang koros okay kay dekcha anso Krismas kay dekcha ran SARAWI anso koroso ran koros ngari imimen kakela kakang kitrail emasani
masani yanale meria warak so tame Josepuya pue ora chatano masano kotin yoraman alle me go san renkot okay oraman koras me iputremi chegingak merla oraman chegak pepata oraman tuaja me coach me vision eu lokaya vision vision ni white tuaja kendo yo me okay gak me ni kendo me imatawa me ngoy me matawa tap sawasa ko sa rengen sarawi okay kam kamarani yet me chego no yan vision te beloraman chay merlan an lang reject chel klang klel moket kan rong masan kan okay oraman mo abil vision te kodial kamarain kauno nganen coach ka kodial yang chel ta chelen buya ar chel ma ma chel plan in tungi dio dawen kodial chay be ka ku ka pa nan lang reject okay chega we tin drive way cha ka milar na neo events of life kodial okay Riesa kewa masani आपका चिन नाइटिकियदार सापोलमा पुटा kaman o kebankiang mare cheeses puya bang kapitation sala aramasakan nante parelkan so yi purpose and Jesus yi karapan Jesus mo imo kamu yung ngoy ban pakong ki Jesus magjaban hutang kon me Jesus kisan te patraka dan chaban pakpak may bang ko saya yung kamu komangis Abraham, amen. Kompok-poke, so. Komangis Moses, amen. Kompok-poke, moin. Okay? May bang ko siya komangis Jesus, amen. Kompok-poke, amen. Pogita, makomu mo itong Christ mo maur, kompang kon, limbakang god. Kompang kon. Iman karita aramas me socha mo itong Christ Israel mo ro maligi foolishness okay me got me mal korean current payo kako saya amalong aramasaman me socha mo itong Christ amor aramasaman mo itong Christ amor awauniki epaka kasalaban omu limbak ay limbak makaunokak irong maban sipala lokolokaya kosa Lord I love you day pakong kami ye sapul machay paing kan git sapul machay paing akot story kisang tipachay kan achayl puko paikyang okay hallelujah so Korea kasilun point may bilmen wato may pitwasang wato may pono panli seyanda na chukita po tsaka man masa ng kokop ibo mo na ray ko to ka na Old Testament o New Testament patak muang Christ o murang Christ mo na tok pa na ray ka to ka na kamelelen aray wata kokope so ko bay siya Daniel okay railakan metiang dormong Christ rail ko saya omong Jesus apa ni budi so imi raila so ki so irailakan mesuik rasualeta masanan kokop irailakan me ronger ako kop taro irail kilang in real life ay budi te wiawi imer koledio kachanga rail poson okay masanan kokop ichapil duenan so bukat kokop me kokoto mo chay ka magchay panalete masanan kokop kapan register nan mong yung chay papan inline ang masanan kot kaya pan inline ang masanan kot to cha masanan kot ra nakiyar sang nan senesis lel nan nan kodial arnya chay banking KAUNOPDA te ronga sangpon social media bede okay ko we seli rong masanan kot sang ren so ko pakan mi cheba no soki me masan wo kapulbul sang ren kauno aban in line no masan ngot o aban totogong nan ngana cheka pweging in sarau kat lala cheban rong masano cheban osa mai ko san ren kauno teso okay masan yon chelen des spirit chorus chelen kasawi che kakasawi
meniame kosan ren kauno meniame kosanan mali na ramas Joseph berda kapayata mechunlangan kauno masani okay oramanda kapayata oramanda kapayata so me ko tiyo me kom rapa ki kauno me bitkomi akomi oramanda sapeng nantian ter masabuyak okay masabuyak ko magchay masabuyak tapar ndang kauno main kot kasale yang ya mayen wiyama okay masanang kauno tamchay chokan ale ki di assurance to weta kamelelpa tamchay pakpakite kamelelpan engkawit kichel monatel kak chay sujonok spend time on go chairman call talabo na okay chairman alle opinion in aramas mata aramas riaramas man message out kingen sarawi udana ban akomuya out kingen saraw po komu sapal absongon kiyong komu kawaitari kom sapunger pagita palilaw ta ban tintawi tame matawa kawit me kusan rengot karata maok chelenan le kawit ab chelen asa ba isaramas me chelel sang kawit bak toto poeki tame chemi milale anok koita dorni chabung ora chega bunot ki menjona le di answer me pasapang matang chay pandgi kola rengot chelta je itokren labo kolta pon telefon messenger abesangkan okay ok chegem proxang okay bak chegem purtajo chel yoraman me ar chelai paila sanjay sujo monji chelinta mango tayo mo tama kom kachin mama sani wasa okay masan me ban moment ngin sao cha pak komo me got me uwang komo yape okay masan na ta kom akai te masan na ta kap ya oramanen ngin sao asama chel ewang ko so chai chat chai so aude king chai masan go titra oramanen satan palilaut na chai pan aude king chai masan got oraman me kosang renan lang me ban palilaut okay karda chai bang boss chai bang beiti oraman wiayak chai beiti wasao mang lalkinan kapete chai liti tak ren kauno katki to confirmation katki to ya we chai ka ko la bang kai buiti me got ka okay direction ka ok chai so tokal kele niya lepo o katavana le ta Christ so dame Joseph ya burda oi so cheka kudialme Joseph iol mauman pangko perangkot puk sarau ko sayo wasame lalapak epung pugiek langer seucaran serpen man ma pampo tikiyo paratar anamanangki instance wudki lemeleme anki 100% and lemelemeki ismaka wanti yang makalisayan kita okay mall apo mang lalkinang kapete Nurur miraban solar move on kapupod arya kauno intercept kauno katarotun lango pueno raman okay so imi men kawit kung gitel ate sabul matel attitude sabul matel nong yong mong kauno kayo ka sambal chele pokata kauno titiang okrani gitel mon me kharas okay kita Koran sangai may lipopot mang kauna nana chiang monay pot nay serikan ay baba no kauna nana chiang okay makom single komito kauna okay awi kos yang ke child me makin excuse kia child trin kapunot karapana child luet kos sense o poita pokita kauna mo en mimi seli nambal mawape Aku mengkakele ke chali wewehn Krismas kai puyete rei okay kai puyete rei jaban suno kacaman ke menia ran te bilaka kamai ke menia sampong cek kamele le me Jesus kasto iputi okay so iputi pueta en puenta te pachailka arya okay ginda ay siya na kasamoyang inanay me ora puenta te pegan makom sipaw yang mo kitinip sabal kom kokon kom sejurana na kamay kom kon inside makom yarmas depan
Okay, chai korus yak chai kair tak kon wa mi mere chai. Lau ku chai su pe lak chai. Baki yang kotlon lale kauniota ma kongya ibani tawen komi. Okay, relationship ibuti. Tuwaja Christ ibuti nan mong yung ori. Aban miya kachibana chai Christmas. Aban miya Wewehn. Okay, I celebrate Christmas as pala Singapore kan. As pala Singkraka. As pala Sinmoni. A tauli material thing. Okay, and then court ibuti re trial. Alright, last in line. Abale Mary o pot kita. Ale Mary o pot kita. Tuanga kapal. Ronga sang kauno. Ay uya kak. Okay, kareda truan more. Inome kauno uya yang Abraham. Okay, uya yang kajak Abraham up. Namar ke David. Uya yang namar ke David. Me kadok Kataudakam pan mimi pon throne of God forever. Okay, ya, inawa kodo through Joseph. Punawa wata Joseph kataudakan David. Joseph kataudakan David. Count Jesus ipsang ren Joseph. Niyaramas. Okay? We are masala ipsan ren Joseph so buekia Paula yesata seated. Okay, katin momod sasa lokayam pumpiap momod ni palamaunang court sam forever ogi orain abang kot sang mo kot tala kamuyongoy up orain. Okay, so kauno uyayang not market David a kodong child through Joseph. Sangni agachin. Both kita Mary o kaibu di Jesus. Jesus kalawe di samba so Jesus katawodokan David Mimi on the throne. Hallelujah. Ari Joseph so kapoyatan senen popod on Mary mona naitikiata sapulima puchako. Okay? Chay me popod kan chay lasa, chay bod kan liseyan, chay bigin uyay nang popod abe makauno mangi, kauno yurong otopon samba, ismaban liki, karatayman kakela kay kitayl, Joseph araki yung mara Jesus, men kakela kay kitayl. Aman manakin men, oy men duela lab, oy men. Cebang kuwatak puk SARAWI, aramas koros palilaw to na aramas makauno totong refail ng puk SARAWI. Aparel karakter arel more. Esikila ni aray kasalayang coach me. Relimbakong, reposon, rebaik, ramakalagal metuwaja Joseph. Meche watakakarita. Kauno men totong ki aramas. Apchelanane mangi mes chuban totong ki aramas me so to count the cost of following Christ. Me so to plata me tawin Christ apoy loud. Okay? Yamu muna apoy loud. Chuban rosang ke child deep. Cheban rosang ke child peren kan me chelan la romen yang. Masa chay can celebrate Christmas ni wal turor. Rampukat makom yung yip sabal just chukonong. Cheban celebrate san mong yung insak niya cha. Makalagalo peren ki. Apir men kuwi men. Men kasakawi gitao sa aliyal. Men wiwiya silip peren malin sampakan me ban imsakla. Lusang komor. Okay, kung kacun buwe kita mi song-song ko saya. Buyi kasalapan acha kasamo Christ. Nan sampong Christmas. What matawa ma? Ngay tigil matawala ya tuwa may strip sa pal. Christmas po ni bangkan mama po strip charkiya Christmas. Awi bangkan perperen mal po ilama ma Christmas what ki. Anson party o sa alial. Kasalial. Okay?
So par koros ban repeat songan style in more go me lai bang kola ya. Ran pogach puegia chay wewe here imen kosaya Merry Christmas. Koti me mau, koti pakong komo, koti pakong ya. Kauno raparapaki, aramas memba nosa, recognize, wauniki, weweki, me taweng kauno wat ki set apart. Set apart, set aside, to which ta yayi ana patel, yayi kaparan patel, yayi koto, yayi kuprang kot. So om me pit kichel jeban suik, tama kauno ime jeban pokata. Jeban men kauno ligi kichel to which agatin ligi Joseph, agatin ligi Mary, ra special couple mon kauno likira. Ge kauno kak liki komu kak liki ngoy na kejaban wauniki ya karaban Christmas eko tom bola se chaka celebrate Christmas ne poi chigenda sambong eo arin ni tipso pizza bawet se ya ayang ogot me bit kuprangot. Okay, sabon macam celebration in Christmas so kajaba so karapa makrai sejabane piti retail o kaun ketail ta. Okay, all right. So iban utier wasa iban low o kalangan kiyang kaun sapol mamasa nong ketail. O may siwa coach kaun labalap kalangan en kami. Kapanga marami saraw kalangan kaping kiyang kami sapol mamulimpak. Tongki charmas korusia kamelele mo kam katumpu kila tun sampapon. Ye kapakap me korusia kan sotele pilipil lokaya temenia we menia sa pisa ramas chonchol potropot sotele pilipil sapul mo kapagapag. Armas koros pon sampawat pan rong masanen komor. Mekilele miminiat celebrate Christmas. Up makes you walk out ma celebration wa pitcha tipsa wa sochakachapa. Semen celebrate niat panasa makom katlon lala do kaun kitatay kapakap kis ngokan. Mesocho wewe kita mi songon ko sayang en SARAWI rail maor maraban wewe ki marabani nangi raban wat puk SARAWI rabani nangi menasola. Kalangan kiyang komo pompomot kapayen kaunon tiata pon armas korusia. Nanat suutarakan kom katin lalapot kom katin kanangama. Eu ran sa keng kasamoto o pil kaira la katipin kalangan en coach sa asias ngaklalan so pan loloto kalangan watch pan sola armas pan chang sili raprapaga raspapan tiar yai kapakapo lord sapol momasan en kapulupul ni manamanen nganami wen kai buite ko promi nan morin sapol momi armas sa kabriyang komiyat kapeng at kasapa kalangan ng come count Jesus mawiyat kaunat sangkomo. Amen.